guys. Det swaban official. Ay, wane. Ini para juga ni. Det swaban official. Ay, wane. Ini para juga ni. Para kado. Wah. Tak kumulai isi buat official kita pek yang video ke juga. Per baka sedang yang video di parawan. Tahu re. Te kumulai isi buat official ba laju page lagi video jangan mah te ngapre subah yang epi sakni ka video ke batmai bentasngi kalau normal ka dei pila dong ka jing em jong u kun ke bet la dong ta nama ba ngadai ku cara maroi di mai te bentasngi hap le ki kam jong kayeng mah te ngapre subah yang epi sakni ka video bat ba kitu gi bakli ka tu ka halamaroi part 3 kam dei ka part 3 nomor ba haka episode 1 dan part 1 bat part 2 dan kita akan mi ka episode 2 mah kan mi yang ke part 1 juga episode 2 te yaisha ban ni dang ya shoot itu ka video berbangin sepen mi hi ngilak ban pen mi artli platform helum hakelia bat YouTube ngilak ban pi tang YouTube ka syong hajing kersan ni psia ki ba te nang ya kersan yang ngin shoot itu ka music video te mentas ni ngamdan ni ra ban le tang ba email pha kam da mah i ngau imi te ipa kam ai gum ta ngan le sha kam jung i te matangan le nyo sha slok mah le chet tiar na benta ka dukan jung i ngan sepeni ka dukan jung i ru kici bawan sini than perembang ai gum to se chet jing thiet song ngai in na video em to i amunek te sa chet jing thiet ni me in sa comment te I'll see you guys on the road mah abia ibang pun kamai dah sa kopi na tus do. Te entah nang yo jiktep ni mai bila beni ni dukan si sedien kadang ane po kadang kamera mah ane po lum dai kla berembang kadang kamera te kitu giba wan thiet jing thiet am peni bha ka dukan mah giba wan thiet jing thiet ni mai sa ong bai i dak ni video da wan sene ni kan dukan ni mai jangan kadang apa kini kalat benih po mensa ni mah te bila kata stay ke berniat sebelum te pila i mana kendiat ka dukan imei ngan sepen i bang sibet mata adan apa lenti mo lech po selong niat lech tiar imei dukan imei te shoban lech thiru kidan ki long kidi ki kenja perlok family kum tu hi ki bawan konsert e manen te panso te panso te ngal kenduk syaiki nomor bang kia saat tipu sikit jadi kena lah unang ta te langsung bye bye syaiki kuntum ah entah so begini lagi passport kata nomor bagi polis kan kata jadi di Mizoram actually te penatuan salit pacha saya selok ba kam dei tubang ong kun kebaj mana kam dei kun kebaj ma ngadai senang marui mo namtep kita gibala kam ngan ong be iki ru teman gi bapak ka vlog jonga ki ong noi kun sarang maroi ngam tep terima kasih katai ngan kenduk syai ki dak nato ngan sa peni pi banga lecha selong tasi kalau normal vlog pandan exciting kamera peni ka live jonga ka ba ngayak man kasi ya alsi ga sembarut di mentang lah poin ni po Siki Resort mah mau pila apa ni mentah kali nanti tentu ba bu ini siar udan tip kila ke tiar yang gitu beli kila syar kila kaman bari menen wan developer ngata kamlet ra napet na yang miret napet ya ka tukar konsert kan temata kersiu tiar iki tip kila ke ne nama kila ke hello beli pet ba ngai su ip al talin kasih first erap penyak parking yang nah like you actually help me with the parking thanks for that Of course, always, man. Always for family. Yeah, family. But then you're coming back for Scorpions, right? Yeah, 100%. Okay. Tapi ni ibang ikini dah lawan Scorpion mah. So I'll just say bye bye to these guys. Dengan sekendo siapa afterwards. See you. Mentah dah ngerap buktiar ikini. This huge guy is carrying 2 suitcases. And ngatakan ni. Mantap kali bak kueng. Mah.
Ini Pak National Academy. Itu satu penting. Knowledge and strength. Yeah, you keep that first. Tap saya kini half breakfast lah kini bam. Hindi siya step. Kadap na to kini lek nyo ngaruan lek nyo siang nomor ba image yung kila ong yang ama. Pempek bahay kini te na pempek choy kini. Kadap na to te ngan lek nyo. Ha, tap ni bro. There's some more this thing. Bags and stuff. Noddy's one, but he's not done yet. Okay. Look at that. Ah, dang. One more. Ada sakaway. Sementara ada tap kini. Te kin ngan apsa kin di sha kin let nyo ngaruan sok kamasiam nomor image yung di kini sia long kidi kidang kena tama. Kidi kena sekolah gitu. Te ila phone nga yung pempek bahay into nando. Si bra siya bukinwan ila ong nga. Dengan pentap kini dan nato anlet nyo over there. Hey, how do you like Shillong, like Meghalaya? Very nice. I really like this area. Riboy. Better than Shillong, Yeah, better than Shillong, nah. So you'll come back for Scorpions? Definitely. Okay. Then next time we won't stay here. We'll stay like very close, nah. Sainik School Makra party. This guy really screams Sainik School, nah. Ni di Pak Nodi na po Mizoram. Kini te kila he lasan na po Shillong ni. Te ni te ndera. He's a cool guy. First time after so long we met him. He came to Kolkata to accompany his aunt who's like going for checkup. Military haircut. He's thick and spanking. Hello. At the door we're like, and Noddy's coming. Oh, Noddy's coming. We remember like that cheer happy Noddy, from like last time we met. And then next thing we're like, who's this? Army guy in front of us. Hello. This guy really screams like that. Say it again. Hello. Nggak ada tap iki, nggak ada alam tal apa pen parking nak pen lej ikam tu, ternyata nggak sohun kamen siem ban. Lej nyo siapa Shillong mah, tiap tiar jing mai, tangan lej tiap tiar nak jing mai. Tak dun urit. Ni driver sa penyak bahai gitu siapa? So penyak banget. Lebok ngah. Tadu ano je lebok? Train station. Oh, tah. Tah. Flyer saya. Da don kam driver terus kali ni tip top baleno te sa DM yang Instagram sa text Instagram or kam kali balik cita-cita ni tip lot keleng kam kali alit po Guwahati sa Sikkim gi itu tip lot te sa DM yang mau han phat ni kador ko batat ko biang bet te mata let no sa po Shillong. See you guys. Te perbatap kami open sia pen lawan Shadian lah dak sudah mah tap ngap urit atat ni para jana te ngila ada tap ni tap tang ni ka bas pauru ado arpo pastek te ka bas litar arpo pastek ka ba laili litar pat si pastek sedan sebagai kemso kali jangan lah kya ha kai kapnya kami nomor ba Shadian ngadan speaker takadam tap te takada ko ikapnya me te matangi upside tiar kendiat konsert te enjoy di time sa bahay so kan kamtai entas ni ta kalau apni ka daily life sama ka jing mo jonga pumalakas ni tenta si ni free dan talk chal ngene le vlog na te wala da ya kadai ka vlog ka simple ru ngai pitch tanat ka vlog te pinya page pinya ibet matang lit pai na sa bahay dengan penibang kan imei itu belum tetap dengan penibang sibet coba dengan ane ko vlog mah ti pai ba manta ngila poi biang po Rembang te PE kane kadeka yo kamera mah begiong te kedukan jing imei jong ar kadan sani he kamdai bangale promotion tambelong ba mas peni sia bat mentas ni ko abani tu pi bahang ni am ane da jakang ni dengan peni pi kadeka jakak ba yo do senam bapas ada senam te dukan do ang te tiba yang tikong angtai dan kadok ke best bah tu pi kadok senam ke ba shibaji ki play ban de arbaje ka dok ke alot mar best palat bang palat borok ki ki kuat ban bam te ini bam mentas ngiru mentain panah tu di om borok te I'll see you guys afterwards mah
tap tu. Ting ngidang shu. Ting ngidang shu. Dapat penahap te ka Gila dapat mentah finally. Bun pelat ngasola. Kia sebab pelat. Ba kapan kong long ko nong bisa kada pengalih ni ka vlog dulu long ngalak thaj na apa di komen baro klip itu ka halamaroi mo yang be halamaroi. Te katu hi ngakwa ben batai pisang la batai mene dengan batai biang ba kasimpor mo ban ka film ban shoot ada ngilek belum bah kum to ngamben ni kiwe ki balik shot film mo tambalong I Elvis Thaba imderi ba sule le la kale umto kum ki kiwe idi balik janai ha ta kasimpor kan mapemi umto tang gitu ka artili episode ka simpor ni kumba artayo man shoot te mentaru ngin sedang shoot no ya ka episode 3 ka episode 2 ka episode 3 trong ka part 2 mah ting sedang shoot naman ta te yesha bat ngi in sepen mi hi ni sokomen ba pi kersan ngi mo te in nangi penmi baik ya katuru ni dah pan lakot don't worry night tension ngin penmi baik kato yesha bat ngi sokomen ngi angu ru pi sama pila kersan ngi tu ka series te mentang penmi bang ni hikmat. So besides that bam dok senam no mentah nomor ba ketudukan bunga pi kedai kedukan dok senam go bang tam ngalak lit bam kita ki lit lingkot kita ki smith kita ki coba khot bong babang dok senam rai kadang bang pembang langsung ngajang si baje ka ki dia ke dok senam ar baje la dot pimbuk lupar dai pinwan kam selam im tu pimyo ra kada lit bam ta yang peni pi sia ta dok senam mah nomor kata dok senam hang ni am ki chat bi doktor dok nu dai ti dok jambaro ki shan lang ki tap lang ke senam rai kada ka bang ba dan peni mentai pisai ka dok jam dok senam kamera babang tam ini ba tetap lema bakuan bam dok senam on bam ni mah kani cakap ni kamera ni son bam ni ba la hilang YouTube sebet ini kan dukan imei jong ate mentai ni klek nak kani kan dok senam klek bepiak bodoh Teman kita yang semungkin piat meluk kayak ni dok senam. Wah. Ataupun jangan. Baklang. Sulki ke pun ni mah. Kita kuat on bam dok senam, saiwan sebelum bang. Ani pok kamera top hias ke dok senam. Itu lah dapat ai semungkin ai piat. Ai budi meluk hias top. Tip top tu. Ni bam nak dong ni. Red. Bam ah. First bite mah. Top nak. Bang pelat. Dok senam berembang bang, dua pelat. Tal mau dah. Bam dok sening dah. Pun. Ha. Lah. Apun? Paknya pak macam ni lah. Saram punya. Kamnek ran ni. Cara. Ngabang punya. Langsung. Vlog pang nang vlog dah bang pelat. Ti ngapa yang mentah. Ngomong lejing tu langsung touch nomor samtia long samtia nada dengan stop nak ke vlog mentah nomor ba mentah mah mentah ni ban le so boring tas ni ke vlog du tambah ngam tip pis tonat ne yap ngaspin ke daily life ke malah kesini te ngit pindang ya subscribe ya ngai ke channel ke jonga pindang ya support pindang ya kersan ya boleh download kat berpi and I'll see you in the next vlog. Bye bye.